Jero nak lanang serang ketiga jero metakan sampai sirah titiang serang Nggih, kali. wonten teng tengahing pasar puniki ring jagat Kediri di tiang metaken duaning niki nak gumi mangkin sedang siaga satu. Siaga satu? Di Ratna Mangali sampun kewaliang. Napi mawenang kewaliang. Iya dada setiap hari napi desane mawenan kawalia. Memene bisa ngeliak. Oh. Iya nina ne liak, panak liak, iya nina ne cincin, panak ne pasti kuluk, ibu gede pasti dadi cincin. Sing tadi beli ngawang-ngawang kita no. Keken masa ngomong kita wi. Teh nepo punya jagung mau buah tapio. Sing lain. Yen jagung pemula mani lekatnya pasti jagung. Di subuh ulung jagungnya binih ya dadi madan mahal bibit jagung. Di subuh gede pasti ada jagung. Ceru Ratna Mangali. Ratna Mangali. Meme ni walunate bisa ngeliak. Panaknya pasti panak liak. Di subuh gede sing kemelacah ngeliak. Pasti. Liak pasti minimal bisa ngeliak. Ye jantos dumun. Ye nikah wawu kan tetandor ngangen sikut. Yen mau mulo jagung pasti ka jagung. Yang mau mulo tabia pasti ka tabia. Nikah nak manusia. Koden karuan marem bapak memene medagang bakso. Bisa panaknya sarjana. Aja. Tapi kan uli dagang. Konya. Tapi kan sisa-sisan bakso tawange. Segini. Bapak nih muka ane madan toko medagang bakso. Panak nih sarjana pasti tahen minum ngadep bakso minimal nyusuk. Sedikit tidak bisa ngai bakso. Dong ngai perbandingan sing adu hubungan sing jadu mungkin. Sing koden karuan konyang panak ngidang nyemak gagak itu garis tangan tuh sudah berbeda. Bisa ya dadi sarjana len tinggi tongosnya sehingga terus lagi pedagang bakso Ini gitu. nawang kengken ketatu anak pengeliakan. Ada liak mulu ulian penuguran muliman penuguran ide bedaru di Merajapati nyidang ngalih ngaskaro pengeliakan dadi liak. Ada muli ulung-uling keturunan. Dia nak bisa ngeliak ke mulun radong bisa ngeliak cucun cek pasti bisa ngeliak disengen akeh pelajaran pengeliakan bang picu keturunan. Jadi gini nah, matakon sekan-sekan nih. Mapan ada order Ratna Mangali bisa ngeliat. Kain nepuk Ratna Mangali bisa ngeliat. Jangan metakon ke nyai dan beli bakso. Mempancing orang dengan bakso. Benar? Nah lalah. Lala. Dan nepuk goban lalah Adi bisa nyatuang lalah di masyarakat. Nacang Oh, dia metakon jadi kini. saya ngerasa lala. Dia jadi Adi bisa ngora Ratna Mangali bisa ngeliat. Ibi tepuk cuma. Nah kayak gitu. Sandal cang cuma lihat ibu udah sandal kayak cuma ibu. Udah tabanan tuh. Tuh nak mulai logat di tabanan dong awak-awak nah.